njengamanje ngijoyina insizwa esencane but ngokwesikhundla sakhe senza ngithi umhlonishwa ubaba uSandile umfokamnikazi uDeputy Mayor endaweni yaseMngeni Municipality. Ngibikelela nethimba lakho nababukeli emakhaya. Yini kwenzile ukuthi uvume masithi siyakubiza ngoba lesi situla kuona wonke umuntu osivumayo masithi siyamcela ukuthi eza azohlala nathi isibili sizathu esikwenza ukuthi uvume. No, cathi kubalekile ukuthi njengabaholi sibuye sibe accountable. Abanye bathe ayungayi lapha Mpungose. Uyogila kodwa ngathi ayingeka akaphilezeka. Yes. Ngoba ungayi kwethu kuzoba ngathi khona sikufihlayo. Okay. Yeah, so kubalekile ukuthi nje njengomholi ufanele ube accountable. But iqembe bengayikho kati le Twitter. Okay. So sasungula ke thina. All right. Ngifuna ukuchecka because uMayidaso sineqiniso singese silibalekele. Mawuthi represent iDaso ufika kumfana omestradini uzothi lelo qembu lirepresentayo labantu abamhlophe. Ngihamuke iqolo nezixubile. All right. Siyabona ukuthi okay ithi one South Africa for all. Ithi mesho njalo ukuthi no we must be a diverse country. All right. So ibala belungu ibala abantu abamnyama ibala amandiya ibala namakhaladi no. Iyona South Africa le mina ngifisa ukuhlala kuyo la singakwazi ukuthi uhlala uIndia lana kuhlala umuntu omnyama la kuhlala iKhaladi lapha hlala sibe nama discussions because akhona ke ama discussions afanele sibe nawo. Okay. So yini into othi mawuthela phansi ungena nje manje la kaMageza usho ukuthi hey wow as administration entsha engenile singene sanoshintsho masiqala nje la eMpophomeni yipi into ongathi iyambenefitisa umuntu uthi ingene nina ngonyaka 2021 siza manje ku2025. So if Mphophomeni yakhiwe okay right imali ayisekho angithi kunento ethi imike Okay. Imali ayisekho kwenzekala no project management ayihambanga kahle fine ke angithi fanele apply ama roll over. Okay. So mhlawumbe ngikhazi imike ifika ithi lo nyaka lo sekunika imali engaka. Okay. Wena uthi uzokwenza 1 2 3 4 5 and 6 ngale mali. Yeah. Mawubona ukuthi okay sizophela unyaka wemali fanele uapply len roll over. Okay. Ukuthi sicela uqhubekela kulo nyaka lo. All right. Siyafika lapha project is practically complete kodwa ayiphelile. Okay. Lapha ngathi kwamele kukwasiphoqile sifaka 4 million rand. Oh angikwazi ke lokho yaqabuka. Yeah. Mbukeli umbono wakhe asithatha ngokuthi bona nafaka imali engaphezulu kwa 400 rand. No 4 million. 4 million nje. Yes. 4 million rand. Kodwa sifaka 4 million rand. Uthi isiqeda ilokhuzi project. Yini eyisadinga uqedelo esidinga 4 million. Bathi practical complete mase kuba khona lezi zinto lezi ukuthi okay ama combo court akakalungi kahle and those various other things nanokuthi ke also konhleka ukukhokhelwa kwabo. Okay. The same thing yala elokhuzeni multi-purpose center. Okay. Nakhona ukuthi iproject is practical complete but kone nendamba yokuthi sokonhleka akakhokheliwe. Ngena udulela ukuthi angaze ngiye khona but yini eyenzeka kaDulela iDulela umphathi wakho nhlezi ungikhalela uma ungena nje phezulu kaDulela abantu bakhona bathi intuthuko bayizwa ngendaba unthini koDulela yini into ekhona nje oyikumlayo yabandakanya umphakathi waDulela. Noma ingafinyeleli manje kodwa sikhuluma nje kunabantu bengifonela impela ukuthi ama bus shelter afikile. Baqala nje bayakhuluma baqhubeka bayafaka ama bus shelter. uDulela always bethu uhlezi uzoshuthi ngisilele emuva sikaze sibone ukuthi that's why ngifuna ukukusa lapho ukuthi ungitshela ukuthi yini at least into eyodwa nje eningangipha yona ukuthi so mhlawumbe umuntu ke ingolo luhlelo lolo okay ngiza kunika u50 okay imigwaqo fanele iyathenda siyanyuka la ikhalazo into eyisikhalazo ocabanga ukusizwe kubantu abaqhamuka la phezulu ema-social media view yiziphi izinto okuzwe bekhala ngazo yiziphi esengitheni ngicabanga ukuthi ni-attend asibahlukanise-ke nakhona ngoba nakhona abahlukene alright laba abangala ngakuthina nganeno okay yibona abazokwazi ukula laba abangale kufanele siyodila nendaba yani land ownership kanjani manje laba abangale ngaku-shooting range siyayibona la kufanele sidile nendaba land ownership laba abangala it's fine okay ithini babala umhlaba right here kunengcenye okwamanje okay engaphansi kwa-public works okay i-public works uyala ukuthi sifaka inqalasizinda khona okay ngoba uthi akabazi labantu labo kokuqala lokho alright mase kuba khona la abangale kwentaba uthi public works kona kwabo ku-out even more ngoba fuze ngaba komphefumulo osondelene nani ne-shooting range leyamasosha yes yini ekumele siyenze ukuze sivote ngiyakhumbula khona mama ngikhonza nayisibongo sakhe I think ngizoyithola leyo video bese ngiyifaka la wabuza endaweni esemhlanganweni kwavela into ethi uma kungena i-administration ekhona ingangena iwavule amathuba mhlambe emsebenzi ngoba kunzima ukukhokhela ukuyisi ungasebenzi isure before ama-elections after that abantu sebasho ke bathi hayi okay sure mase senikhona
Ayi ngempela nami seniyafika niyabona ukuthi lokhu zani and abantu sebecishelwa ogesi ithini indaba yalokho kukuphi indaba abantu bangatholi clarity from the beginning ukuthi awukho ugesi ozowuthola mahala noma yini bakuthole nje bakuthole kankanswa lokho ukuthi uma ucabanga ukuthi uzoshaya isigubhu ngeblack magic angeke size siyitolerate leyo kube ngathi niyazivuma ezinye izinto uma niyosopolitiki manisa campaign uma senikelile bandeni senifuna abantu bawukhokhele lokho gesi ngiyavuma ukuthi ayinto yamahhala but why osopolitiki bayenze leyo nto ukuthi bakhulume enye language angatsheli umuntu iqiniso kwenziwa yini cela ukudlula nje lokho kulenda bakhe lento yagesi iyangixaka ngoba i-credit control policy sifice ikhona credit control policy ukuthi umuntu okhokhela ugesi sidila kanjani naye umuntu ozohamba khankasela abantu ethi mina ungivotele angizokhokha ugesi uzongena lapha it's going to face the very same problem uzothi uyafika lana to hire ndoda ingakho nami ngibuza wena ukuthi ngisho uvumelana lapho lento ngisho ukuthi kodwa kuyenzeka amaphutha ngifuna mina nivume kulelo phutha ukuthi niyawenza nani amaphutha ezabaholi ukuthi ningayiniki umuntu iclarity egcwele ngoba umama wabuza emhlanganweni ngekhathi nisa campaign wabuza umbuzo njalo uthi nje ugesi ngoba sinenkinga ukuthi surubhile senjani kwathiwa uyokhokhela kanjani ugesi ubungasebenzi sifike kanjani lento yase stadium yokuthi sekumele kudlala ibhola elikhokhela ngicela ukuyizwa le iyangiconfuse ngicela ukuthi le stadium unomfowakhuba i-association iyona yakubeka yathi icela ukuthi okay ngoba badlala ezingeni eliphezulu lebhola baba nendawo nawe abangayibiza njenge-home ground masibala ubuhle uzothina umuntu ozothi hey mayisebechaza ngedevelopment bangenelela kakhulu lezi ndawo isuke ziyindawo zabelungu noma zilabantu abadlisa abane likaPondo i-leadership yamanje ungathini ukuphikisa lezo ayi ngeke uyabona nje mfowethu ngingaphenga ngize ngiqhubeke ngihlala lapha yazi ngichiswa yini lo sine challenge yasemaplasini ziningi izinto ezenzekayo abantu abahlukumezekayo abantu abahlala emaplasini behlukumezwa abaphathi bamaplaza ngabelungu basemaplasini angikwenzeleke umuntu uthi welwe yindlu kuthiwa ngabe sayivusa bayisiwile or else bayaxoshwa emaplasini bathathelwe inkomo zabo abantu emaplasini so yini eniyenzile ekwazi ukucabangela umuntu omhlalo wasemaplasini as administration ekhona because siyafisa ukwazi ukuthi nina-ke kule role knowing ukuthi nithi neqembu elihlanganise zonke iy'nhlanga so uma kuzohlangana kulula ukuthi nizokhuluma nabelungu ukuthi lento niyenzayo wrong awukwazi ukuthi ungahlukumeza umuntu umxoshe ngenayo indawo kuhlala ithini iplani yenu emaplasini yokushintsha lesiya simo sabelungu indlela benza ngayo team many instances bakhona abawela yindlu umuntu engafuni ukuthi ayilokhuze ngenxa yokuthi aka-understand umthetho ukuthi fani ngesibalekele kukhona abantu vele abanobadlulo no lapho sizophikisana umuntu uzothi why sizocontrolwa njalo kunjani no akunjalo so nanku umbuzo wami uvalelisi uthi yakozayo 2026 bawu 2026 weyakozayo umsebenzi engikwenza ngiyangithatha ipeni nephepha ngibhale inkondlo mhlawumbe ukuthi umngeni uhambile noma ukuyini do you think ngizokwenza inkondlo ethi uhambe kanjani umngeni again ngonyaka ozayo noma ngizokwenza inkondlo ethi ubuye kanjani umngeni ukusebenza kwenu kuyanika ithemba lokuthi abantu basazonika ithuba lokuthi niqhubeke no I think ukuthi awuzoyibhala inkondlo ethi uhambe kanjani umngeni ngicabanga ukuthi isimo sepolitiki esikhona manje sithi alikho iqembu lizohlala likhululeka which is good okay ngoba akufanele ukuthi uhlale unethezeka fanele uhlezi kukhona umuntu okujahayo uma ubheka ama-result kakhulukazi la mngeni uyabona ukuthi akekho umuntu ongathi ngishaye ifuthi